Ruske slovo u rubriki Tižnjovnik ponuka temu o novim zakonu o poljoprivrednій žemi, dok na naših mestoh mož počitac i jak bilo na dnjoh novого hljeba u Novoj Morahove. Na ekonomiji tekst o predavanju paprigi u ruskim keresture, a rubrika Duhovni život piše o preslavi Kirbajov u Kocure i Bikiču. Na bokoh kulturi i prosviti rozvarka Statejanu Venčelovski, tu izvid z kulturnoj manifestaciji Mikloševci 2017, dok na mozaiku intervju so Sašom Paljenkašom. Na bokoh rubriki Ljudze, rok i život nove predloženje feljtonu Jak nje skapal rock'n'roll, a na tih bokoh čitače već si doznaju i o Rusnacoh u Zombore. Po prizvitov zo zmahanjah sportskih ekipov z naših mestoh, na sportu i tekst o juniorskim bokserskim kupu na Cijoh, ktorý otrimanju Verbaši. U tim čišlje dodatok u novinoh medzi prostor za kafu.